Ja sam Petra Čutuk, a ovo je Život na visokoj vibraciji. Današnja epizoda zove se Čuješ li ono što tvoja duša uistinu želi? Postoji jedna izreka koja kaže kada se penješ ljestvama uspjeha, pobrini se da su te ljestve naslonjene na pravi neboder. Jesu li tvoje ljestve naslonjene na pravi neboder? Da li trenutno koračaš putem kroz život prema tome što želiš, što tvoja duša uistinu želi, ili trenutno ostvaruješ ciljeve koji nisu istinski tvoji? Danas je mnogo ljudi u ovom svijetu nezadovoljno. Ne vide radost u životu, ne vide smisao, ne vide ljepotu života i jedan od razloga je upravo u tome što se pokušavaju popeti na krivi neboder, što pokušavaju udovoljiti drugima, što ostvaruju tuđe snove, nešto što im je nametnuto i što čuju i vide od drugih ljudi da su nešto ostvarili i onda vide, aha, tu je njihova sreća, idem ja tim putem. I od ove buke u kojoj danas živimo čovjek ne uspije čuti, ok, a što ja stvarno želim? I zato ću ti u ovoj epizodi dati jednu fenomenalnu tehniku, možeš odmah je probati, raditi dok ja govorim, da utišaš svoj um, da više čuješ, aha, gle, to je ono što ja sada želim, jer to je poanta života. Poanta života je da idemo putem koji će nas dovesti do radosti, a kad se penjemo do nebodera, koji je naš neboder, koji predstavlja ono što pripada našoj duši, koliko god će možda biti puno stepenica, koliko god će ti se možda puta dogoditi da neka stepenica pukne, pa ju moraš popravljati, koliko god puta neće možda biti jednostavno, toliko ćeš imati u sebi jednu radost, zato što znaš da ideš pravim putem, znaš da si na dobrom putu i to je ono što ti želim pomoći, da ideš dobrim putem. Jer svako od nas je rođen sa nekom svrhom, svako od nas ima neku misiju u ovom životu i tek onda kad utišamo um, tek onda kad dajemo našoj duši priliku da progovori, damo priliku da je čujemo, tek onda ćemo otkriti koji je to smisao, zašto sam ja ovdje. Danas se mnogim mladim ljudima događa to da ne uspiju pronaći svoju svrhu. Bučan je život i nametnuto ti nešto od strane roditelja. Recimo dolaziš iz jedne obitelji pravnika i tebi je nametnuto da ti nakon srednje škole upišeš fakultet prava. Nisi sretan tamo, neki jesu, no međutim ti ne osjećaš da tamo pripadaš, jedva guraš, ne da ti se to ni slušat, ne vidiš poantu u tome, razmišljaš o nečem drugome, no da ne bi iznevjerio roditelje, da ne bi iznevjerio možda njihova očekivanja, ti ne govoriš da želiš nešto drugo, nego ti završiš taj fakultet i možda radiš taj posao i prođe ti puno godina života i ti si nesretan. Nekim ljudima se dogodi to da završe taj fakultet i možda im je bio ok i onda su se zaposlili u struci i nakon nekog vremena nema tog žara. Tamo si i osjećaš ok, ja isto ne želim biti ovdje, želim nešto drugo, no isto tako ne usudiš se reći, jer će neki misliti, gle, vidi, ovaj odustaje, vidi zašto sam ja te ulagao u tebe energiju i novac, dao ti sve te mogućnosti, ti sad kažeš neću, tako lako odustaješ i onda nastaviš gurati, trpiti i ideš protivno svoje duše, onome što je tebi zapravo potrebno u ovom životu. I mi kad idemo zapravo protiv svoje duše, uz to što ćemo često biti nezadovoljni, uz to što ćemo nakon mnogo godina osjećati jedan besmisao ovog života, to nam se mogu početi manifestirati razna oboljenja i u našem fizičkom tijelu, zato što svaka emocija, svaku misao koju imamo odražava se na naše fizičko tijelo. Zato je jako dobro razmišljati, ok, da li je to taj neboder na koji se ja želim popeti? Meni se recimo dogodilo to u prošlosti, ja sam inače po struci dizajner interijera, da sam imala jednu viziju kako će taj moj posao izgledati. Onako sam vidjela sebe u lijepoj garderobi, kako hodam salonima namještaja i samo govorim ovo, ono. Onako bilo mi to nešto jako fancy, nešto jako lijepo sam si ja to zamislila. I nekoliko godina sam radila kao dizajner interijera i bila sam jako uspješna u tome. Imala sam puno klijenata i puno vrata su mi se otvarala. No u jednom trenutku, sjećam se, bila sam u jednom interijeru i mjerila sam kupaonicu i u jednom trenutku, sjećam se točno koji je prostor bio, ja sam mjerila kupaonicu, čučala sam kraj WC-a i ja sam si rekla, ali ovo nije, Petra, za tebe. Ovo
nije tvoja svrha u ovom životu. Tvoja svrha je da pomažeš drugima, da pričaš o meditaciji, da pričaš o tehnikama samorazvoja svijesti, da to što je tebi pomoglo promijeniti svoj život, da širiš dalje to znanje. Nije ti tu u ovom životu dano da uređuješ interijere. I onda sam par dana ili tjedana čak razmišljala o toj svojoj odluci, o tom svom glasu koji mi je rekao da ovo nije za mene. Vagala sam, ok, sad to pustim, imam veliki potencijal, završila sam edukaciju za to. I onda sam si dozvolila meditirati, utišati i čuti sebe. Što je to što ja dobijem iznutra kao odgovor? I odgovor je bio da to pustim. Odgovor je bio da mene veseli rad s ljudima i da je to moja svrha, i pustila sam. I taj trenutak kad sam rekla sebi da je gotovo s tim, da neću više uzimati klijente, je bio trenutak u kojem sam osjetila jako veliku slobodu. I tada sam odlučila držati edukacije i krenuti tim putem. I u početku je bilo jako izazovno. Ovo ti govorim iz razloga što ćeš možda negdje čuti da kada mi otkrijemo što je naša svrha u ovom životu, kada idemo ljestvama na neboderu koji je ispravan za nas, da će uvijek sve ići s lakoćom. I onda se ljudima dogodi to da u nekom trenutku otkriju svoju svrhu, čuju što će njihovu dušu činiti sretnom, i onda kada ne ide sve s lakoćom, onda kažu ma ne, nije to za mene, i onda odustanu. Zato ću ti sad ispričati priču kako sam ja otkrila svoju svrhu i nije bilo lako, ali je moja svrha, ali me dovela do ove verzije sebe koja sam danas i do ovog života koji danas živim i na kojem sam jako zahvalna. Bila sam jako mlada kada sam donijela tu odluku u svojim ranim 20-ima, kada sam osjetila, ok, moj poziv u ovom životu je da budem edukator, da budem učitelj meditacije, da prenosim svjetlost. I zaista je put bio prepun uspona i padova i zasigurno ne bih rekla da je bio uvijek lagan. U početku mi se događalo to da bi privukla 10 ljudi na edukaciju, prije same edukacije njih 7 bi otpalo, mnogo toga bi davala besplatno, samo da održim, samo da stječem iskustvo i samo da imam te trenutke kada vidim na ljudima promjenu. Jer upravo ti trenuci kada bi vidjela osmijeh ili kad bi vidjela da je stres otišao sa mojih polaznika, klijenta, kad bi dobila neku poruku, kad bi dobila njihov zagrljaj, meni su bili samo potvrda da sam na dobrom putu. I to mi je davalo jako veliku radost, jako veliku zahvalnost i jedan osjećaj mira. I koliko god bi bilo izazova, te pozitivne emocije su bile iznad tih izazova. I onda sam znala, ok, ja sam na dobrom putu. Jer kada bi radila nešto u prošlosti, kao što je bio dizajn interijera, koji nije bio u skladu sa mojom dušom, dok bi to radila, često sam znala njurgati, jer nisam vidjela taj viši smisao. Još jedan od izazova na putu koji sam imala do ove verzije mene, kako me danas poznajete i upoznajete me, i tek ćete me upoznati, je buka od okoline. Savjeti od okoline, njihova razmišljanja, to je sve buka koja nas može stopirati da mi se maknemo sa naših ljestava prema toj zgradi neboderu koju mi istinski želimo i da uzmeš onako ljestve i kažeš ok, idem ja tamo jer su mi oni rekli, idem se penjati tamo. Okolina je govorila, ma šta ti to radiš, čime se to baviš? A to prodavanje magle. Ko će ti dolaziti na edukacije, tako si mlada i neiskusna. Pa zašto nisi prihvatila neki posao? U struci tamo si mogla fino zarađivati. Ja sam nekako, zahvaljujući sebi što sam jako tvrdoglava i kad nešto odlučim, ja ću to ostvariti, ja ću naći način kako ću to ostvariti, i zahvaljujući tome što sam imala podršku od Karla, nekako sam uvijek utišala buku iz okoline i uvijek bi se vratila sebi kroz praksu meditacije i tehnika disanja. Da se vratim u svoj mir, da čujem sebe i ja znam što želim, ja znam da sam na dobrom putu. Možda se i ti pronalaziš trenutno u tome da si u situaciji kada znaš koji je tvoj neboder, koji je tvoj vrh na koji se želiš popeti, ali okolina te uporno pokušava spustiti s tih ljestava sa svojim savjetima, oni znaju bolje od tebe. Gledaj na to samo kao na buku iz okoline. Jako je dobro filtrirati čije informacije i mišljenja će nam biti bitna i imaj na umu da svako ko nam daje savjet, daje nam iz stanja njihove svijesti. Daje nam u skladu sa resursima koji su njima dostupni. Zašto da ja slušam savjet od nekoga ko nije išao mojim putem, ko nije možda poduzetnik, ko nije coach?
Zašto da slušam njihov savjet? Prihvatim, nasmiješćem se, znam da ljudi imaju dobru volju jer iza svakog ponašanja krije se dobra namjera, ali jednostavno to neće doći do mene. Čut ću i pustit ću to dalje, idem ja svojim putem. I to je nešto najbolje što možeš napraviti, jer puno puta će ti se dogoditi u životu da te neko pokuša spustiti sa tvojih ljestava i u početku će ti možda biti izazovno poslušati sebe, jer da, možda ti nedostaje iskustva, meni je nedostajalo iskustva, nedostajalo mi je znanje, ali svaki puta kada bi utišala buku iz okoline i povezala se sa sobom i išla tim putem koji nije utabana staza, već je bila jako neutabana, moje samopouzdanje je raslo i tako će rasti tvoje samopouzdanje. I kad počneš vidjeti, osjećati plodove svog rada, to ćeš imati još više i više samopouzdanja i više ćeš biti sigurna u sebe i s većom lakoćom ćeš utišati te zvukove iz okoline. Vjerovat ćeš sebi, vjerovat ćeš, ok, ja sam tu s razlogom, ovo je put koji sam ja odabrala i ja sad idem tim putem. Da bismo mi mogli čuti što to naša duša želi, da bismo mogli znati, ok, penjem se na dobar neboder, jako je važno utišati um. Da ja nisam utišala svoj um, da ja nisam radila praksu meditacije, ja sam sigurna da ja danas ne bi bila ova verzija sebe, jer bi mi um bio previše bučan i previše bi dozvoljavala toj buci da utječe na moje odabire u životu. Jer kada ti ne čuješ sebe, uzet ćeš neki zvuk kao važan i stavit ćeš fokus na njega i ići ćeš prema tome da to ostvariš. Mi danas živimo u jako bučnom svijetu i koliko god današnje doba ima puno prednosti, ima jako puno nedostataka. To je ono uvijek što govorim. Što mi više imamo osjećaj da smo mi svi povezani sa društvenim mrežama, sa internetom, let's connect, toliko smo disconnect, toliko smo nepovezani i odvojeni od sebe. Jer sve što mi upijamo kroz sadržaj, kroz naše oči, kroz naše uši, sve što vidimo na društvenim mrežama, sve što čujemo kroz razne izvore informacija, to je sve buka. I buka nam je prepreka jer u danu mnogi ljudi nemaju tu praksu da utišaju svoj um i da zarone u toj tišini i da dobiju odgovore. Tvoja duša s tobom želi komunicirati, ali od te silne buke komunikacijski kanal je zaista zakrčen i ti ne možeš zaista čuti što ti se događa. Meni se znalo nekoliko puta u životu dogoditi da bi buka iz okoline utjecala na moje prioritete, na moje ciljeve koje bi postavljala. Recimo na društvenim mrežama vidjela bi neki auto, kako neko vozi taj auto, jako je sretan u tom autu i onda ja sebi odlučim, stavim na vision board doći taj auto. I jako ga hoću i vizualiziram ga, postavljam cilj za taj auto i nakon nekog vremena, što više radim meditaciju, shvatim, ok, ali to nije u skladu s mojim vrijednostima, to nije nešto što meni sada treba, to nije nešto što moja duša zaista sada u ovom trenutku bira. To nije glas moje duše, to je samo nešto što mi je nametnuto od okoline. I onda bi jednostavno pustila tu ideju da mi je to potrebno i usmjerila bi se na nešto što bi me dovelo do toga da ostvarim neki cilj i u tom trenutku imam zaista osjećaj zahvalnosti, radosti, da zaista znam da sam na dobrom putu. Jer dogodilo mi se mnogo puta da bi ostvarila neki cilj koji sam si postavila, koji nije bio u skladu s mojom dušom, ali bi pronašla put da ga ostvarim. I u trenutku kada se taj cilj ostvario, ti se onako, mogu i bez toga. Nema te zahvalnosti, nema te radosti. Ako ti se to događa u životu kada ostvariš neki cilj, to je znak da je to nešto što nije istinski tvoje. Ali dobro je da si ga ostvario jer si pokazao sebi da možeš, a ako si mogao taj cilj ostvariti, zasigurno ćeš ostvariti neki cilj koji je u skladu s tvojom dušom. Možda se i tebi to događa. Na društvenim mrežama, recimo, nametnuto nam je da vidimo neke influencerice koje recimo imaju puno nekih dizajnerskih torbi, ti vidiš da su one na slikama, videima sretne s tim torbama i ti misliš, ok, ja kad ću imati tu torbu, to postane predmet tvoje žudnje, onda ću ja biti sretna osoba. I onda si ti nesretan jer ti nemaš trenutno taj predmet, jer ti ta tvoja trenutna plaća ne dozvoljava da si priuštiš to ili neki kupe pa su u dugovima, kupe na puno rata i onda si samo pod stresom. A zapravo da li ti je to donijelo da živiš u skladu sa svojim vrijednostima, da li ti je to dalo neke emocije visokih vibracija? Vjerojatno ne. Često su nam predmeti jedna kratkotrajna instant sreća koju vrlo brzo zaboravimo i zato je dobro raditi na tome da smo u tišini, da tražimo neki dublji smisao
u ovom životu. Da se razumijemo, ja jako volim lijepe stvari, volim lijepe predmete, no nije poanta samo u tome. Poanta je nešto više. Ta naša potreba da ostvarujemo samo te neke materijalne stvari ili samo neka zadovoljstva, uživanja, to je znak da je naša svijest samo u prve 2 čakre. A mi imamo 7 čakri, imamo toliki potencijal, svaka čakra je kao jedan dar koji trebaš otvoriti, a zamisli, tebi život prođe, ti si samo brinuo o materijalnom, samo si 2 dara otvorio, 5 ih je ostalo neotvoreno. Kada ideš u tišinu, kada radiš na sebi, kada radiš na svojoj duhovnosti, ti počinješ otvarati svoje čakre i imaš te sve darove u svojoj svakodnevnici. To je nekakva poanta života, ne samo ostati zarobljen ovdje. I sada želim s tobom podijeliti jednu tehniku koja će ti pomoći da instant utišaš svoj to možeš raditi svaki dan ili kad si u nekoj nedoumici, kad trebaš donijeti neku odluku, a ne znaš što je ispravno za tebe. Napravi ovo, utišaj i onda djeluj. Vježba se radi tako da se lijepo malo onako protreseš, da ode stres i možda neke misli koje imaš, da se jednostavno malo energija pročisti. Možeš se i ustati, protresti ili sjedeći, protresiš malo ruke, ramena i uspraviš se, zatvoriš oči. Dlanove okreniš prema nebu. Leđa, glava i vrat su ravno, oči su zatvorene i svoju pažnju staviš na nosnice. Osjećaj sa udahom kako zrak ulazi kroz nosnice. Sa izdahom zrak izlazi van. Duboki udah i duboki izdah. Napravit ćemo ukupno 9 takvih udaha i izdaha. 4 duboki udah, 4 duboki izdah, 5 duboki udah, 5 duboki izdah, 6 duboki udah, 6 duboki izdah, 7 duboki udah, 7 duboki izdah, 8 duboki udah, 8 duboki izdah, 9 duboki udah, 9 duboki izdah. Osjećaj mir u sebi i u ovom trenutku osjeti palac desne ruke, lijevo stopalo, osjeti odjeću na svojoj koži, svoju kosu. Da li čuješ neki zvuk sada u svojoj okolini? Da li možeš pomirisati neki miris sada? Stavi ruke na svoje srce. Čuj otkucaje svog srca. Zahvali se srcu jer ti daje život. I pitaj se, što je to sada stvarno što želim ostvariti? Što mojoj duši sada treba? I dozvoli da ti dođe odgovor. I to što ti dođe kao odgovor, to je to što trebaš sada manifestirati. To je to prema čemu trebaš sada ići. To je neboder na koji se trebaš popeti. I hajde, kada dobiješ odgovor od svoje duše, idi, radi sve u tvojoj moći da to ostvariš, jer to je ono što će ti istinski
donijeti osjećaj radosti, osjećaj svrhe. Javi mi kako ti se sviđa ova tehnika, slobodno je radi nekoliko puta u danu i možda će ti trebati nekoliko dana da dobiješ odgovore. Nemoj forsirati, sve u životu je proces i dozvoli si da dođe odgovor, da ništa ne ide naglo, da ništa ne guramo, nego utišaj se i duša će progovoriti. U tišini se nalaze odgovori i što više budeš u tišini, to više živiš svoju svrhu. A uz ovaj podcast imam jedan i poklon za tebe, a to je jedna meditacija. Naći ćeš link ispod podcasta i možeš ju preuzeti. Meditacija će ti pomoći da više utišavaš svoj da više čuješ sebe, da se više opustiš i da budeš više povezana sa sobom. Ako ti se svidjela ova tehnika i ova epizoda, ako želiš naučiti od mene kako s većom lakoćom manifestirati, onda ti se jako radujem na masterclassu Odblokiraj svoju energiju, na kojem ću podijeliti s tobom tehnike kako da utišaš svoj kako da čuješ svoju intuiciju, kako da postaviš namjeru, kako da ukloniš energetske blokade koje stoje na putu između tebe i tvog cilja. I ovo će ti pomoći za cijeli život. Svaki puta kada ideš prema nekom cilju da ga ostvariš, često će nam se javiti neka blokada, bilo da je to naše uvjerenje, bilo da je neki obrazac iz prošlosti. Sada uz ovaj masterclass, zamisli, imat ćeš tehnike, alate koje ćeš svaki puta moći proći, napraviti da se uskladiš sa vibracijom tog cilja i da jednostavno ideš prema njemu. Jer buke su prepreke da mi ostvarimo neki cilj. Svoj cilj trenutno koji želiš ostvariti možeš zamisliti kao onaj brodić koji vozimo na daljinski. I taj brodić koji ide prema tebi sada donosi neko obilje, donosi novi posao, a ti od buke, ti stalno mijenjaš daljinski. Neko ti da savjet, uzmi ovaj daljinski, ma sad mi se sviđa crveni, i ti stalno mijenjaš daljinski, nikako da se frekvencije usklade, nikako da taj cilj dođe do tebe. Utišaj uzmi pravi daljinski, duša će ti reći koji je pravi daljinski, stišći gumbe i uskladit će se energija i to će se manifestirati. Jako me zanima kako ti se svidjela današnja epizoda. Lajkaj ovaj video, ovu epizodu podcasta i ostavi svoj komentar i svakako preuzmi meditaciju. A mi se slušamo u iduću nedjelju u novoj epizodi Života na visokoj vibraciji.